Ćao svima i dobrodošli u novi video. Ostala sam vam dužna ispričati sve vezano za aparatić. Ja sam do sad objavljivala sve, čak sam zamolila i svoju doktoricu iz Saraj Denta, doktoricu Elmu, da odgovara na vaša pitanja, tako da ću te videe ostaviti u opisu ovog. Mislim da su 3 videa tu, moje stanje prije aparatića, video postavljanja aparatića gdje ste mogli vidjeti kako izgleda cijeli proces postavljanja i kasnije nakon 6 mjeseci kada sam ja već vidjela ogromnu razliku. Pa evo u ovom videu ću se potruditi da vam odgovorim na najčešća pitanja. Najviše ja dobijem novih pratitelja zapravo preko ove teme vezano za aparatić jer sam snimala to iskustvo i valjda ljudi onda nekako pronađu moj profil i tako me zaprate i onda me i pitaju kasnije koliko košta, koliko traje vremenski postavljanje aparatića i slično. Ja ću u ovom videu ispričati koja je moja situacija bila i šta sam sve zapravo prošla i kakvo je moje iskustvo. Ja sam nekako imala baš, da kažem, vodila sam bitku sa zubarom od malih nogu, dok sam zapravo počela dobijati stalne zube, tu su nastali moji problemi. Ja sam imala trice koje su se spuštale odozgo, preko i obično su svi danas ortodonti novih generacija savjetovali da se vadi zub koji je ispod i da se te trice prirodno spusti. Međutim, moj tadašnji stari ortodont koji više nije ni živ između ostalog, Bože oprosti, on je meni tad savjetovao da ja izvadim te trice operacijom kod oralnog hirurga kako ne bi nosila taj aparatić jer su moji zubi ispod, da kažem, bili onako baš lijepi, ravni i nije bilo nikakvih problema, ali se vidjelo da će te trice rasti. Ja sam išla kod drugih isto zubara da vidim njihove savjete i to je bio najbolji i najbolja opcija. Ja ne znam kako ja sam se upustila u to što ne preporučuje moj sadašnji zubar i svi normalni zubari vam sigurno neće to preporučiti i ja vam to ne preporučujem jer ja i dan danas imam problem i ispaštam zbog toga što sam pristala na to. Ja sam na kraju operativno to završila. Ja sam imala rane koje su bile prisutne preko godinu dana. Znači, meso iznad nije moglo nikako da zaraste preko godinu dana. Ja vam ne mogu objasniti taj bol. Svaku promjenu vremena ja ne mogu da udahnem koliko me ovi sinusi tu boli. I nakon tog se moj problem nije smirio. Ok, izvadila sam trice i kao sad zubi stoje i savršeni su. Doslovno preko noći ovako svi su mi se zubi iskrivili sa rastom sedmica i osmica. Kasnije su se ovi zubi samo naprijed počeli ukrštavati, kriviti i između ostalog dobila sam odjednom bolove, često sam imala upale vilice i konstantno sam imala te neke upale gdje se na kraju vidjelo da sam ja zapravo imala izraslinu koja je meni to sve pritiskala i pravila problem, te sam na kraju opet imala 3 operacije kod oralnog hirurga i tek nakon niza tih godina ja dolazim u Sarajevo u jednu stvarno vrlo dobro opremljenu ordinaciju gdje imate stvarno savremenu opremu gdje možete uraditi OPG snimak i ljudi vam tek onda kažu šta se dešava. I to je ogromna razlika između mojih pregleda prije gdje sam imala sve te greške, zato što su oni na svoj neki prvi pogled po svom raspoloženju dali savjet.
A ovdje je razlika to što vas ne pregleda samo jedan doktor, nego vas pregleda 5 doktora i svako ima svoju oblast koju radi. Nije to kad vi odete kod zubara pa kao isti zubar i vadi i popravlja i radi ortodonciju i radi protetiku. Ne. U mojoj ordinaciji, evo koju sad spominjem, stvarno imate posebno doktora koji radi protetiku, posebno nekog ko radi aparatiće i slično. Tako da ja sam stvarno u Sarajdentu morala da vadim i zube i popravljala sam i evo stavila sam aparatić i poslije aparatića sam radila lasersko rezanje gingive i te neke korekcije kasnije. Tako da sve sam prošla i stvarno su stručni, nije bilo nikakvog bola, imala sam veliki strah od vađenja jer sam imala, kažem vam, prethodno loše iskustvo. Mislim, to su tako neke greške bile da s ovim videom želim samo reći da vam savjetujem da pronađete stvarno nekoga ko je dobro školovan, ko se konstantno edukuje, ko prati današnje moderne tehnike. Jer i kad se radi o nekim kompleksnijim stvarima, mostovima i slično, danas ima puno promjena. Znam po primjerima prijatelja koji su isto tako radili. Ljudi, to je tako važna tema i mene uopšte nije stid da pričam o tome. Dok pričam ovdje, potrudite se da vidite sve te neke slike koje mogu da vam ubacim. Mnogo sam se napatila što se tiče zuba, općenito kažem vam, imala sam dugogodišnje bolove i to je ono što je bio najgori dio svega. Preskočila sam vam ovdje neke detalje, nije ni bitno. Hvala Bogu, evo posljednje 2 godine sam nosila aparatić i završila sam sa svim tim, ali moj problem je bio svakako malo dublje prirode, tako da sam prije aparatića, kako su se izrazile, moj doktor se u Sarajdentu kaže mora stanje biti sterilno i stvarno sam kod njih onda završila sva vađenja i popravke. Moj problem je bio to što imam malu vilicu i kao krupne zube. Evo da se nasmijem sada, vidite kako izgleda. I vilica mi je nekako se deformisala, nisam imala pravilan zagriz i slično. Zbog tog problema sa malom vilicom morala sam da izvadim zdrave zube, zdrave četvorke. Znači izvadila sam 3 četvorke, šestice i donje i gornje. Znači i opet imam sve zube. Nigdje nemam neki prazan prostor. I ne znam šta bi vam rekla, moja greška je definitivno bila to što nisam imala dobrog doktora prije, jer sigurno ne bi sa 25 godina nosila aparatić, nosila bi ga nekad prije 18. Meni je moj, kažem vam, tadašnji ortodont savjetovao da izvadim zube koji kao smetaju i ne moram nositi aparatić, tim sam riješila problem. Međutim, ja ne znam zašto ljudi se boje tog aparatića, zato što previše razmišljamo o tome šta će drugi ljudi reći. Vjerujte mi da je gore da sebi dopustite te bolove i na kraju da dopustite da vam se krive zdrave zubi, a time i kvare jer ne možete pravilno da perete i čistite zube i tu nastaje puno nekih većih problema. U svakom slučaju savjetujem da idete stvarno zubaru redovno. Ja evo danas sam baš bila na kontroli i iću sigurno redovno i bez njihovog poziva, zato što je jedna od bitnijih stvari u životu stvarno redovna posjeta zubaru. I ništa, evo sad da vam kažem o aparatiću, imate ovdje 3 videa koja ostavljam ispod. Snimala sam sve detaljno, cijeli proces postavljanja aparatića. Doktorica je odgovorila na vaša pitanja koja su standardna. Najčešće dobijem poruka oko cijene, da vam kažem ljudi, cijena nije nikakva tajna, ali ja ne mogu da vam kažem javno. Vidite, cijena je tolika i tolika kad nimamo isti problem. Evo ja sam imala vađenje, popravljanje, itd. Snimak i sve. Naravno da to nije isto kao na primjer neko ko bi došao samo da stavi aparatić koji bi nosio 6 mjeseci. Ja sam aparatić nosila 2 godine. Tako da tu je ogromna razlika i ne želim da neko sutra, ne daj Bože, preko mene se javi i kaže Melisa rekla 1500, a bilo ne znam ni ja koliko.
Tako da kod njih su konsultacije. Dođete na konsultacije, oni vam daju predračun, cijenu, koliko košta, vi kažete da li se slažete ili ne i tek onda dogovarate termine. Nije to zubar kod kojeg vi sjednete na stolcu i oni odmah rade. Ne. Sve se radi po terminima i termini se čekaju, vjerujte, i po 2-3 sedmice jer je stvarno kod njih uvijek gužva. Kad sam skinula aparatić, stavili su mi retiner, odnosno, da li se sad pravilno izrasti, ja ću vam reći narodski da me bolje razumijete, imam žice iza koje vam sad nikako ne mogu pokazati. Žice su mi na prva 4 ovako zuba, ne smetaju mi kad jedem, imaju providno je ljepilo i ne vidi se ovako kad pričam. Imam i na gornjoj i na donjoj vilici i to kao čuva da se zubi ne pomjeraju. Trebaju mi raditi onaj otisak isto za providni retiner koji se nosi u tok spavanja. Tako da, eto, ne znam šta vam rekla, ja preporučujem da koristite interdentalne četkice. To je bila jedna moja mala greška što sam u jednom periodu prestala da koristim i jako je teško da održavate higijenu 100% pravilno dobro kada koristite obične četkice zato što ipak imate gumice, opet neki dio ne možete dohvatiti i slično. Pa nekako sa interdentalnim četkicama ste sigurni, možete ih provući kroz svaku šupljinu. I eto, to je neki moj savjet. Kada sam skinula aparatić, nisam snimila skidanje. Skidanje je trajalo nekih 15 minuta i onda ide kasnije čišćenje ljepila, poliranje. Tu uopšte nije bilo ništa bolno. Ne daju vam anesteziju ni kada postavljate, ni kada skidate aparatić jer nema potrebe apsolutno. Nema nikakvog bola. To je ono što isto najčešće pitate. Pošto sam nedostatkom tih trica imala četvorke koje su bile onako dosta sitne, nepravilnog oblika, onda su mi on to malo brusili, polirali, napravili ovako jednak oblik koji nije bio. Bilo mi je neki zub malo duži, neki kraći i slično. I gore smo laserski radili isto tako, kako to kaže doktorca kozmetika, samo uljepšavanje. Nije me boljelo, dobila sam anesteziju. Ja sam trenutno završila sa svim tim nekim procedurama. Odsad samo održavam stanje kakvo jeste. Ne znam ljudi šta bi vam dalje rekla. Najvažnije u ovom videu je da vam prenesem koliko je važna posjeta zubaru i koliko je važno imati ortodonta koji je... Melina je tamo sa majkom i smiju se, to čujete. Pošto sam ja influencer, youtuber, ljudi od bilo čega što ja spomenem očekuju da je to saradnja i da sam ja plaćena da ja vama prenesem najljepše riječi. Ne. Vjerujte da je ovo moja dobra volja i želim da prenesem pozitivno iskustvo i želim da kažem svima vama ako imate bilo kakav problem da idete odmah da rješavate sve, jer što duže čekate sa običnim kamencom, a kamoli ne znam, popravkama i tako dalje, samo će otići dalje taj problem, jer ne kaže se džaba širi se ko karijes. Stvarno napravit ćete sebi problem da ćete završiti kod oralnog hirurga, a to ne želite, vjerujte mi. Jedna od operacija koje sam ja imala trajala je preko 30 minuta. Mama je bila u hodniku i mislila je da smo završili jer inače budem gotova za 15 minuta i slično. I otvorila je vrata i u tom trenutku vidjela je mene, krv po meni sve. I unesvijestila se u hodniku. U tom periodu imala tu upalu uho, grlo, nos i anestezija koju mi je dao uopšte je ja nisam osjetila doslovno, znači naživo, totalno. Ne moram vam pričati detalje, samo hoću da vam kažem stvarno što se tiče zubara, prošla sam sve i svašta i
sve dok održavate dobro higijenu i dok redovno idete zubaru i povremeno radite taj snimak, sve dok vam rastu stalni zubi, nećete imati nikakvih problema. I mislim evo da sam bila dovoljno jasna i ozbiljna u ovom videu. To bi bilo to, ljudi moji. Hvala vam puno na praćenju mog kanala. Nadam se da ću nekoga bar od vas nagovoriti da ode u posjetu svom stomatologu. To je to, vidimo se u sljedećem videu. Ćao! I evo, ne znam, jesam se nasmijala i kako ovako.